Kisio mwanjumo ligerali nigo omulike mane bwekiama gya Jubilee Mosike Richard Moitarel Olekenta nakakura irombe yabarayi bekiamekyo aso kugura kuyabisi kiamekyo ime account ya Kisii muigoyo nigo kolekana gose onyara koba goko bwateswa nomokonyi oye nabo igwaborondire birogo ao wetrase kiamekyo bako segetwa amo nomunyakero mane bwekiamekyo omo Mosike Vincent Kemosi Kito Daniel Ntiri na Mange. Chingaki amoberera agesiasa agendrete gukina bosio bobochore bonene bori bosio kiama ya Jubilee nigona kero kya kirasi chimbero kobeka emeri ase chinsemo na sabu watani ao aselituko liarero mo secretary general wekiamekyo Mosike Olekenta Richard Moitarel nomokonyo ye Zakari Kinuthia bara ukuigorwa kwabisiga ase county ya Kisii Nechinga kecho tebambale nogosemeria kububui asobochori bore bosio. Matiang'i sio mtu wa kutesea ama wa kusema aende nyuma ya mtu mwingine. Tulisema pia kama Jubilee na chama zingine ambazo wako na sisi tutafanya siasa ya heshima sio ya matusi. Ukwana chinga kecho nigabara yabaiga bagendera kuboria amaskani asumuroneria wekiamekyo asekergo kyobora yewense Dr. Fred Matiang'i na bagendera kurwachi sababu bagandiretia so abisi. Sisi tunataka kutoa onyo kutoka hapa kwao kuwa mpaka saa hii wangekuwa wameanza kujiandaa ili kuweza kwenda nyumbani mwaka ujao. Mheshimiwa Rais ambaye ni William Ruto wakati wake umefika. Uongo mingi ambaye amepeana, ahadi mingi za kule ambazo amepeana. Sisi tunamwambia aende nyumbani, tutamsindikisha mpaka asubuhi sana ikifika saa 4 amefika nyumbani. Tafadhali mtokee muulize viti. Chama ya Jubilee ni chama ya wamama na vijana mpaka wababa wote ndani. Wakati tutapata nafasi, wakati kiongozi wetu Bwana Matiang'i ambaye atatutembelea hapa Kisii na viongozi wote, tunaomba kwamba muweze kutokeza kwa wingi. Na vile tumesema wale ambao hawana anything to do kwa hiyo party yetu na hiyo siku ambao wanakuja wakati wa kutembelewa na wageni wasikuja, kwa sababu sisi si watu wa vita. Si ndio? Sisi si watu wa vita. Kwa hiyo vijana wetu vile tumesema mshike kura. Kiongozi wetu anapendwa kila mahali na sisi hapa kwetu lazima tuwe na uwezo wa kusema kwamba yeye ndio kiongozi wetu. Asense mwende aborwaniriri ao nigo bakwanira gosemeri kwabo bagendera kurwese geto hasabasae na kumwarigania Mosike Dr. Fred Matiang'i asarugongo rwagusi asetaro yaye ya mapema ikigocha umurango goswagusi no yemo Fred Okengo Matiang'i njerendete iyo aba bande bakonya gocha kurwa njere yinto ye mayeti bagotanga kemoni inge manyeti gose chingeni echine chia marogo bachiarenge ntubone nga twanyorire Matiang'i ntoda ite kuma yanga 2032 ne kare ntoma ite 2027 Matiang'i for president. I think so far asegira kama Matiang'i usi kero kimbi yakere kwa sababu naona norochi naona SH by election chia better as time Matiang'i okoleta ki oirete chikurecho ase ebiro byo bwe MC na bonega ntuntwe ali gani tumina gusi kwa sababu naona no matenga Matiang'i nero so kromo gusi nane nto goitera gwigato mu gusi tuchukura Chonspi intuna barai ogotara kwa Matiang'i mono egento tutegete gositoko baboria tutegete moyesokie morejeste una bakchukura bali bonse mubwate bipande vijana mutarabwata chukura mubwate chukura so bonge elinde egekabu kya gusi ye chukura kenyare goichora yetunali kubulia abantu bamintu ngalinga ki inyumba ekwaga china bantabamo igabantu bamintu mwensi omugoko monno linga tubwate sie party ya Jubilee na omwelio yeno mugusi na into exaiga itebe togambe nabwe ne bisa kubende igatoche asobonga abantu banyeti ko tumubwate sie naenda omuntu mochi chora Jubilee mochoro omuntu gwebikorwa muligerie omuntu gwebikorwa oli ocho kolegasi na Matiang'i kirento kabe buya igoraria onyole twabere buya na saiga naro onyole twabere buya nkuribaterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane nguru kwa Daniel Ntiri.